Okurugirira Honorable Ayebare Margaret Rwebyambu omunyishengero kazabwa Mbarara district obuheereza bwo kuchebera kansobu ninga State Medical Camp neyo kumaresa ndi yona aha Rubindi Health Center 3 kandi no bwabusha kansano murebe cyo kutwerera igenda buri muntu weno woro kuza kuzika mu district bakutandikira story nehenderera umurkansa nico kimwe ha bintu bitumere nagira ngo kanjende nze murago ndeba abashaho ba Uganda Cancer Institute ndeba ko bakubasa kunyamba kureto biherezo Okurugirira Dr. Asasla James omushaho mu kugokurwa marago mu Cancer Institute oburwire bwa kansobu tubwa abantu abakuzire bonka nuko kwiga neminyeto okwejumbira mu kuchebeza endwara egi omuntu tukwihamu tukashanga ngo ayino burwire bwa kansa ntumu likingo omirwaro erturihihi eryambaro regional referral hospital harimo abashaha bakugu so obutukwata nwe tukwarachi sinko mu referral nadala kansa zisinga mu Uganda esatu ezikulembera mu order yazo esooka kansa y'amabere mu basajja ne bakazi basajja balina amabere n'abakazi bagayina naye ng'esinga kwegirisiza bakazi kansa y'okubiri ye kansa ya prostate eri mu basajja bokka kansa y'okusatu eddako ye kansa ey'omumwa gwa nabaana abebembezi ba Mbarara district basimira abashaho kurwo mu bare kure rya murago abo kubaretera ebyoma by'omurembe abo kuchebera abantu ba burijo abo kuba natungo kumanyisibwa ngo ecyoma ekiri kuchebera kansa y'amabere baza kuzumwirwara ya private no bano tandikira hagati y'emitwaro 30 na 40 so mbwena hati ejo saving abantu bitu bambara babaza kutunga obuheereza bwabusha mwije hano ahari Rubindi Health Center babachebere kansa y'abashija nangwa na kansa y'abachana n'abariya mu bicweke bitwerire mwena numbasa kwija Rubindi numutunga chance yo kuchebeza nde Evans Taremwa abwa TV West AGACENCWIRE.